huccuu uffatee as bahaan ta'eef addan beekamu jechuudha. Garuu waan takka takka hogguun akkanatti ilaalu waan taazzabuun qabu waan ajaa'ibuun qaban. Sila namni kun na beeka jenjettu hogguu asirra baatee waa odeessitu hogguu asirra baatee waan qaxxamaaxartu ilmi namaa kun akkuma si argu kanatti kana fasi beeku akkuma qasim beekne asirra baay'eetti qasi beekulleen baay'ee waan ati dagachuun qabu akkuma amma taa'ee asii kara qaxxamaaxaru kanatti kana beeku asirratti kana beeku akkan jirretti kana beekulleen lafa jiru baay'ee beeka asuma keessa na jala jiru warri na beeku jechuudha maalinnatii rija hogguu haasoytan dhugaa rabbi akkasii jechuudha. Tanaafuu isin hoggaa waa haasoytan laal idiit godha haasawa wallahi idiit godha haasawa kana gisee haasoytan idiit godha haasawa namni isin tafakkura namni isin ajaa'iba hedduu nu ajaa'ibaa jira namni hedduu nu ajaa'ibaa jira mizaana irra nu haayaa jira. Hogguun olbee Muniiraan Ashrafaa Muniiraan Xaliila Muniiraan akkasii Muniiraan nama akkanaati tarii kanan beene baay'ee na saddaqa kanan beene baay'ee na saddaqa ammoo warri na beeku na ajaa'ibe ammoo warri na beeku na tafakkure isiniif galti jedhii yaada hogguu ifaarsitan hogguu ifidhaaddan suuta nama nu jala jiru kanu beeku kanan boqoysinu gisanii nama nu beeku kanu jala jiru kana hin boqoysina namni kun afuuraa godhatu dhallee siniin jaaladha wallahi waa bilaashii miti kan akkanatti haasa'u jiru waan takka takkaan na ajaa'iba waan takka takkaan na ajaa'iba wallahi ay magaalaa TikTok rabbi jazaa siyaa qabalu kanama hunda wal qixxeessite qabsaawa Oromoo fiddee asirra saree goota hayyoota Oromoo fiddee asirra saree goota nama silaa qabsoo Oromoo keessa haqa qabu asirra fiddee gadi galuu namaa goota nama silaa kara diin rabbii barate fiddee asirratti xiqqeessita maccaawa caana dhoofaa goota maccaawa caadhalaa kararra yaatuufaa goota nama silaa albergoo keessa jiru fiddee asirratti dhalaa bareedduu goota nama silaa bultee namni lafatti hin jenneen asirra fiddee taate Ashrafa goota nama silaa namni ganda keessa mandira keessa dheessu asirra fiddeeti birizaantii goota yaa TikTok hojii teenyaadhu yaa TikTok walaloota akkasirraa baasuun qaba yaa TikTok hedduun ajaa'iba jara keenya rabbi sodaadha hogguu waa haasoytan hogguu waa jettan waa laaladhaa agasema walin gowwoomsina shamarran keenya shamarran Oromootiin baana hogguu waa haasoytu idiit godhi haasee okay Ashrafa ifin godhin namni si olitis akka jiru beeku namni sirra shariifaa qattis akka sirra jiru beeku namni sirra kanaamusaa fi kabajaa qabus akka sirra jiru beeku okay my sister dhiirti gariin dhamaatuudha dhiirti gariin dhamaatu qalbii shooroo gartee wallahi akkanatti ibsuun beeku dhiirti gariin dhamaatu fajaajaa gunji fajaajaa dhugaa rabbi sila haatummaan dhaluu baattee dhiira garii sila dilluu ta'ee dhiira garii wallahi hawwunan akkana haasa'u kana tarii hinaaffaafaa jechuun maleessa waan feetan jechuu danda'e an takkaa jiruuti jakeessa namaa hinaafee hin beeku takkaa jiruuti jakeessatti qabeenya namaa laalee namatti gubadhee hin beeku wallahi harkatellee rabbitti haa dabaluuf hin jaa ammoo sodaateetii miti rabbiin narra gaadhaan eenyumaa buu gisee nama qotan namaaf hin gammadaan anuun kaan namaa gammaduu keessa dhiisiiti namni akka beektu ati numa hayyu takkaa'u bareeddu uffata gaarii uffata fuula bareeda qabda qaama gaarii qabda namni kanaan juun fedhu akka dabarsee hiriyaatti jaan juun barbaade ifiin beeka waan hin ta'eef I don't care irraan kaayyanne garuu maal irraa hin tana jee beetanii dhalaan gariin jechuun
magaalaa amma jiru tana keessaa'u dhalaa Oromoon lafti warri lafa jiru kuni halaala deessitu kubbaayyaa isin itti dhuyne ittiin dhuyne kubbaayyaa isin itti dhuyte qattin dhuyne bikka isin gatteesse qadamni birraa buccuu sanni kumalee raga din teenyeetiitu TikTok irra ba'ee Ashrafeef godha wallahi Ashrafeef godha bikka isin gatteesse san hanga bikka isin itti torba dhiqanii akka najifamtee sareen irra teessetti torba dhiqanii raga din teenyeetu as gubba ba'ee Ashrafeef godha hedduun argeen ta uffata isin firraa baafte namni kara mukaan fuudhee hadallee irra darbu as gubbaa ol baate Ashrafeef gooti shimminya Ashrafeef gooti ifdhaatti wallahi jira gastii banatti takka gastii namaa gubbaa teessee yaa bareedduu teenya janiin yaa korfoo teenya way ati moo way badhisiita namoo janiin ay mana suni carraaxeeti namni xalee waan badduu dalageef arra waan badduu dhiisuu mala seenaa kutte namni waliin arrabsu seenaa kutte namni wal intiqqeessu rabbiin namaa baraarama qafuurur rahiimi hoggaa waa nama teeta dhugaa himaa deemu seenaa teeta dhugaa akka kiyyafaatti akka gaafaan korbeessa haatee sanfatti kun olan korbeessa tokko haatee jala qonna rakkaban siin hin jenne ummatii jalaa fuudhee nuga akkasi faayimaa deemu rakkoon qabu Umahi gaafan dirdaa dhufe kophee harka fudheeti makiinaa qoree faajeetiin hima seenaati keessa dhugaa sirri akkasitti seenaa teessa dhugaa himaa deemu namni tokko hoggaa si jaalate haadha manaa si godhachuuf deemu haadha karraa si godhachuuf haadha ilmaa isaa si godhachuuf hoggaa deemu waan si madaalu takkaa jira madaalee ni si madaalu san dura ifi madaalee tiimi huccuu takka suuqaa dhaytee nin bitadha yoo jette huccuun tun ni fasaqtii fi fasaqtuu adda bartee yoo qabittu taate gaafa galtee uffattee dhiitullee guyyaa fasaqte sirri machiistu duraan osoo beektuu bitattee waan ta'eef waan takka bitattee dhuftee taraa takka itti taqamadhee din darba isiin waan akkanaati jettee yoo bitattee itti taqamattee yoo si jalaa cabtee takka si jalaa badde ittiin seenoitu maaliif duraanuu beektee bitattee waan ta'eef seenaa teeta dhugaa namatti himi gidee namatti siitu seenaa teeta dhugaa namatti himi waan dalaguu turtee fi waan dalaguu jirtuu fi akkaataa kee hunda waan dabaliste namatti himi oguu namatti himtu dhoolfattee ajaatee dhoolfattee namarratti as deemtee as gubbarratti as baatee dhiiratee takka walayyii tana sossobin dhiiratee takka walayyii tana tanuma maakkiyaasha laatu tana tanuma chaappistik laatu tana tanuma fiiftara laatu tana tanuma addeenya fuulaa laatu tana tana dhiiratee takka walayyii tana sossobin as baatee istiriiqii kadhugaa himadhu istiriiqii kadhugaa himi ani takkanaati aduun guyyaa harreen ballaa jiif himadhu kanaa wajjii waan nama jaalatan waan jaalatan takka amaru duraan dubbifte na jaalannaan kan na warqee na jibbinaan kan na carqee je amari duraan dubbifte si jaalannaan bocola qayti wajjin si fuudha si jibbinaan warqee qayti wajjin si dhiisa jechuudha seenaa teete wajjin si jaalannaan rakkoon qabu nambar qiyya barbaadde ashee ji nargata dhageessanimmoo akkasitti wal sossobuun gaarii miti isin dhiira Oromoodhaa dhagayaa warri miidiyaa irra jirtan isiniin gorsa obbolummaa dhagayaa narraa fudhadhaa abalu jeesilaa isiniif himaa garuu hinaaffaa jaamti gaafuma keessa gabbuu tan agartan garuu guyyaa keessa gasseen agartan agaruuf jiraatanis amma immoo yoo amma akkana jedhu bade bara abalu akkana yettee namatti akkana taate akkana jettan Oromoon gaafa seentanii hillim waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu lubbuyyee jirta hadrishaatiyya habiibti galbi yaadamtee jirta dhageessanimma jaalala nama gargaaruu fi
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودابلتو أي سمكي جقالي جرتا أكستي جاللا نمسيتي نما غرغارو في نجيان كما خدراتي لبو جاللا نمسيتي نما غرغارو في ربي جتي نما غرغارو ورمو ما جتي نما غرغارو والغراغرا تربي جتي نما غرغارتو بانكي تي ربي سيتغوتا حركة ربي سيجرت رزقي تي بكر باب ربي سيتغوتا اتي يوم يو بانكين تي دوبت ربي جتي ونما غرغارتي ورمو ما جتي ونما غرغارتو تاتي سينا غلمي غبا جرتا سبون تو في سبون ان سيامني اتي يوم يو سبا خبرا غلطه غدا غبتا امو جاللا في نما غرغار جتي بككنتانه تي مالغو خباستو تاتي